I mean, can no crunch and cranny. Airport in your and cranny be our fadia. And then yan cranny be a sikany DC, a Ghana dia. And Ghana Kasaye Ghanaian language, which is cheap. But he said, your mama and Jimmy or that Damona Mamu Jimmy, media mechanical cratch. Ghana does not belong to Cranny, it belongs to Akans. And that's why Obake Republic, almost and 7 or so. Now, Twene Jonas. Wabese ati record be straight. What's what they be the massa? Young more Twene Jonas, young more than more flat. It obese ati record be straight. Chiremua. Ghana belongs to the Akans, whether you like it or not. Twene Chirem say Ghana belongs to the Akans. In fact, Twene have my history be. I can't say my crown. I am one was a Twene Empire. We name this history. What I say? Oh, that Twene Jonas there. Why? My head and swear they but. Fortunate to say all these things now. I quite with my deck. I cry. Me want to not try to amame. Ewa comment section. I have Penyah block media. Best was any demo. Obe like video no that my subscribe button. So I click the notification icon of latest update. I'm back to the wide in the amame. Ewa comment section. Best was so baswa. No watching for so any be ashe. E then you know air Twene Ghana hanum ene from Akwaaba to Obake. Obake. Grada me buza mo question say. Broni be dey Akan. I hear Broni be through airport. Obaka say because I Ghana be bo show. What I say? Obaka say, oh, bake, pull up the back. What I say? Nake wanyom kama. Eya Akwaaba no. Ye wo enyom kama je say. Ya to nyom na enyom no etim enyom no ed. Mama to be nchiro. Welcome. Praise the Lord. Akwaaba. Bonarive. What I say? Enyom kama. Maya mamezi sem no kunaba. What I say? Maya mamezi honhom. Sem yezi ni. Maya mamezi honhom no kura aba. Na enyom kama. Ene say e be free and not so. Ako, oh, bake, pull up the back. Just I can find you come home. I say airport no, it's so much as so it is so much as so there near. Omo pay discrimination. I was so mood in e don be bia na ye dey to so. Ye fa not because for sure. Ga Mantse credit can I make a request. I say o person ka kufa no person ka kufa I say san Greater Car region e di ne eye ne Ga Dango region. E ma kufa Akwaaba no showdown. Ni nyina kan so no kufa wa arrogant. We nyina kan we simple man. O ka try na straight ese na no de nyi wadwuma. Say obi di de nyi wadwuma. Me sere wa de di no nya wadwuma. But I say ni nyina kan no mu kufa say kufa wa arrogant we den de. Oh, you simple straight man. Obema straight bullet. Simple no kon baby. Na enimu no ana Twene Jonas abese to record ni straight. I say munya dede no. Ghana doesn't belong to Ghana. Ghana belongs to Akans, whether you like it or not. Ghana is for the Akans. Ga Mantse wa Jimmy. Musia nyansa. Let me make it clear, bio. Ghana belongs to Akan people. And Ghana, Akwaaba is Akan language. And nunti na uko na vrongo school kura yechile school mu Akan language. Crying change lesson ye kosuya Ghanaian language, which is Akan. A black school by na Ghana yechile gawum ofui. Why? Because Ghana belong to Ghana people. And everybody must learn Ghana language, which is Ghanaian language, which is Akan. Mwe, stupid people. Ghana was Mama Jimmy no Ga Mantse minim sen cry for no mako school ba ma sheda na pretend say ma Jimmy. Munyina ma kan Ghana history book. Ma kan the foundation of Ghana. Ma kan how Ghana became Ghana. Munim ni nyina ma sheda adani Jimmy for na ma sheda Jimmy say be yankofo be di matem kwa. Munim be fe say Ghana belong to Akans. Enti Akan was there before Kwame Nkrumah. Akan people appointed him say only the omono independence in free abrofo nsem. Nti Akan people owns Ghana. Nti obi owo Ghana compulsory say osua Akan language, which is Twi. Akwaaba Twi anya Asantini kasa. Tu tan Asantini a na enche say fa okwasia emu adwenye wo say Akwaaba ne Asantefo kasa dabi. Akan no consist of sehwifo ntafo na egu soro ni nyina nti from Tamala ebesi nkran kronum omu nyina ya Akanfo tiria meka no Jimmy ntu ko biti say
Baby abore Mahama efri wanchi won ba nyina kan fantrafo nyina wo mo separate language o mo kan but o mo nyina ya kanfo o konfante a yes o mo kan mfante different types of mfante but o mo nyina ya kanfo o ko bunu hafo a o mo kan bunu different ebika ken ebika we o mo nyina ya kanfo enti the country carries almost 99% of the population are all Akans. Enti country a oman nyina ya Akanfo no. Edi enti na mon kwasiafo obi say is a lie kwasia me catch yourself from Tamelano oba nyina from Wanchi ebesi Sampa kofa ayi nyina even more for any fantrafo na fana for ekosi nti obi kura say an no Côte d'Ivoire airport Akwaaba boho eno no Côte d'Ivoire fo nyina ya Akanfo fui na kire say omu nyina ya Akanfo omu nuane asante hene da bia me kanonte e de ntina do ma hene ne asante hene ko crash wo tachiman because omienu nyina nuane tachiman hene no ofui enti omu ntokwa na omu kono do ma hene ne asante hene ejimi ntokwa da bia me ka kire say omienu ejimi ntina omu ko omu ye anuafo complete ye ka say obi ya ageman a e che say obi a akan man mu no okoje eman wo hunti ageman baduna ne nana no oko eje oman ono no kun ya age doma man ni si ho enti ne nana no edin ye ato no na oto so sen oto so edu ne che say akanka sem 10 makomaku 10 na edu no to omu nyina ya akanfo enti jimi no mu jimi mpantifo nyina ya Akanfo sehwifo nyina ya Akanfo enti the Akan sehwi omo san special language omo kan but omo ya Akanfo sa na mfante wo special kwafo nyina ya Akanfo enti every part of Ghana no omo nyina ya Akanfo ansana Kwame Nkrumah gain independence we no yetewa na ohini bi ne a friend Kenago Koli na oku voter regifo na voter regifo ni bi dwane ba Ghana na Kwame Nkrumah ni Akanfo ni tenase na Akanfo ni ma Kwame Nkrumah power say ko na kwaje omo bekan ho na omo kwaje ntina etoda na omo di omo jimi bu afu Western Togoland ye ko ekrum Togo ye nka Ghana fo ho bi o ye tie ho because no omo nye Ghana fo na Kwame Nkrumah je omo be fry nkranfo na omo nye Ghana fo na Kwame Nkrumah je omo be fry tie dia mechi oni yo enti nkran omu free I Lake Chad no omu migrate ba enti omu ba na Kwame Nkrumah se meje mu aka Ghana ho enti ne dia omu group na no ho no ofui enti dia enti Kwame Nkrumah move capital from Cape Coast ebesi nkran ne se de be ye adwuma beba kuronum enti nkran asase ne ya Akanfo dia eye Ghana fo dia ofui ene ye de maguso keke ati say ai boko ne wa ene sa na brombo ano ho nyina amu nyina afri bo amu free ai president amu free ai president Mali ni Niger amu nyina Niger fo ai fo boko okọ a amu abusuamfo nyina afifiri amu free Niger ene Burkina enti boko ni eti wona Burkina bekas Burkina ni ba obekasa sisi a ote de Burkina ni ne kanina ase pepepe saa so na Chad ni bekasa sisi a obegina okasa nkran ni beti asema Chad ni ne kan saa na won to become migrate from ya busua so enti Kwame Nkrumah ji ho ni nyina Kwame Nkrumah de Akanfo no kokontokwa e wo Burkina eji Burkina fo no bi bekai agana ho won Enti all this I'm telling you ni nyina gubu kuma ya tregu onti Ghana belong to Akan people enti se munnim ni nyina gubu kuma yesua de enti when we made Accra the capital no it means that the capital city belongs to the government ya all ruling enti yesi say greater Accra region mudi jimia betena say mpese mo sesa din no Ga Mantse ntime sesa din abra anya mampanyini na ekosesa eye joke tie dia mechira mu ni yo enu nti na mukofa ayifo
ayifo Igbo fo mu abegu won akanfo ne ye dede ndie ntia biko kro ne omo dia mo na anya mo dia ne nti mo nya pains bia mo be hwere nsase no kro mfa mo but akanfo no kro ne omo dia sa na omo tie odwan nti Ga Mantse sei ne nana na oba manhia besom because oni asanten ne ye one what you say Ga Mantse ko pa kobisa no ne nana ne asanten ne ye sa anuafo no omo tu batabom so na mecha no ade antina na otumfo se an won de doma hene ma onfa ne ho because omu nyina ya anuafo doma hene abusuamfo nyina na omu ba manhia da bia because omu wo doma afo wa konwa o manhia o omu ya anuafo sana as ai nkranfo wa konwa what you say voter region wa konwa otumfo ho bon eye group eye akanfo na oman ne omu dia nti oti tamale oti na brongo oti he change less in cry ekosua Ghana language which is chi anti say when Ghana has a property aye the Ghana sika na aye na say ade ni si the capital capital no enkrani bia ni controls machem say aban ni control anti ya wade bi wo ye frɛ no position your friend mayor anti sa mayor no ono na change sa symbol na ewo road no nya ohene na change o ti say Akwaaba nya ohene na eko change o eye mayor na aban ni hye ne say kan ko change Akwaaba no na fa koye obeki o se obeke sa obeke kura no Japan fo kasa yesi e kire say eye honhom sunsum but Akwaaba bo hye o say kim Google be ka kire say Ghana fo kasa on tia den ye be jimini ase ye mind because of say mo selfish mo tan group bia there's nothing you can do asante for obi atamo mo ne buna hafo won tokwa gidigidi a da bia omo ko omo tokwa on social media enti mo nkran fo obi abu mu ama ye nyina anim semu nim nyansa mo be jimia na fa obi amu bio asante for omo nya ompema asem o omo de nkran edi atomo ni emfra mo nkran fo asante fo na de to mo ena omo wie na omo sa de dokono etu mu din enti asantini bodokono bisa na me bon kran dokono enti indirectly omo hye da promote mu saa okosahwi mitimi ko ba bi koton akura bi ase wo north ba bi koton cd ni aye de dokono besi wase o nkran dokono ni e no asantefo kro na wasa atom fantefo dokono ma mo mfantin so dokono ni e enti automatically every day e bon kran din sa ade enti because they love you as brothers. So enka mo nkoma kwa me nkroma nkwaje mo unyina mu free child mu free ayi achi wo baabi asantefo no hu omo sa no omo free Egypt o na omo migrate ya what you say omo free Egypt no migrate begu e form ho enti na hu omo nyina agugu wuram because omo dot se nkran akanfo no na omo don sase ti se mmoa nti omo ma dosa anti entokwasi no omo ba omo de sekan fufuram no mbe twitwa makumo so wo akran ni wa doda umuntu kwan ni ntia wa me ya se muntu ba se mutu kwan ko ba bia nka Ghana ba bia beduru bia o ka twa obi ate ase wo ka enkran kasa mesi lenda do kura enduru mo ankasa mo bedi adanse a FM station ben na wo Ghana ho a eye nkran kasa na omo te so kan no patu anwumre da bia anya twi na omo ka anya twi a brofo obi say history teacher da bi o me no Mako school too much until I understand and I know knowledge about every bit of aspect of anything. And me go school no man fan koye ma se me ko sunya de and I went to school to learn to know. My nyanity say me go school na ma wie na minim hwe wo mtrim na me tiwiase na me brand ntina ba abrochire ma capitalize the opportunity na ma utilizing ya madani millionaire me nya hwe na wo fa de america bre ono obeye adwuma ne nkwa na nyina ntimi nto me car no boat ba kokra I say Kevin Taylor say me beto no America nso oponye adwuma ma de enche sa 100 years 200 years ntimi nto me car we cover ba kopekrebo ehim so this is why I'm telling kind for one saying the amoya na kan for betimi ya issue warning say omompe capital no crab you
yen famra Cape Coast ana famra Brownfo ana famra Kumasi ye de free wa mo be ye mobo Kwame Nkrumah any Ghana leaders na no form Ghana no Ghana Akan phone din da from time o migrated from old Ghana Empire under da Akan phone din Kwame Nkrumah Ghana phone na choose say for Ghana to yeso Won enti Kwame Nkrumah no onu nanim de enti o de capital back ra o say be infrastructure ni nwuma be ba o because mo ne adwuma bi a mo ye nkran ni tie yen asantini ono okodokoko o say o galamsey gold won asase de na wo fish na uchi Cape Coast infantini from Nyamenansa besi Asante region na o mo say gold wo so koko wo so o mo do koko onya mobo but wasantini wo nkran ni no wasase ne nye enintina mpanifo nim nyansa nam se yemfa capital ne hye ha no se be ya e be benefit voter region and Greater Accra region enti mostly no enintina nkran ni bia no koko da no afuo da onye hwe da ne dia ne se nkran no capital enti sika aban ne jeje no odi bi bua nkran community no more enti no omunyeran omun niminyansa enti no omom form Ghana no omun niminyansa enti ma menka no kranchire nkrani airport ne nya nkrani bia ofadea ena enya nkrani bia sika ne edisi Ghana dia ena Ghana sika ne edisi ye sesi ame no kasai Ghana keji ana DNS cry wo ana secondary school wo nkran asase so no nkran hene ni tumi wo so ya aban dia aban ne control sana airport ana hospital ya aban ana school ya aban dia wo Asante region tumfo ni tumi wo so ya aban ne control sana ti o manya jimi a mo be ya na afi na obi anim se mo nyina mo ye moa enti say ye nkochenyi welcome ebo airport na ye Ghana fo nyina kasa ne emfa foreigner kasa mo ho no mu se magimi sa obeke no obi anim se magimi enye Ghana kasa enti Ghana kasa ye Ghanaian language which is Twi obi anim say Akan language ye Twi wo de mame ko Google na memo obeke sisi a na enhwe se Google ni ma de kura da bi onim Obeke I'm sorry any man de kronkura enko de omade aba Obeke is a lizard or the ghost omuni man de krokura omuni man de kro okay fine Obeke omuni man de kro nturi e mame mo Akwaaba nche osisi a Akwaaba enie Akwaaba edoso kura Akwaaba enie Akwaaba cheze reflect Ghana Akwaaba he Ghana fo ne guyi Akwaaba Ghana fo ne guyi okay mame mo what is Akwaaba omu ni ma de kura ebuge okura ni ma de kura friend o en related to Ghana kura enie Akwaaba means welcome in Akan language yanka said welcome in Asante language Akwaaba means welcome in Akan language and primary tree spoken in Ghana and Cote d'Ivoire enegu no enti me catch us Akan for no omu free omu Cote d'Ivoire and omu san wo Egypt omu san wo hen edunti na akwasi de so a omu nanani otumfo nti omu free Cote d'Ivoire ba Ghana entu Cote d'Ivoire ba bi bebrebe Kumase ewo ho aye no so omu Kumase ti se de Ghana e Kumase no anything na Cote d'Ivoire airport Akwaaba bo ho kakraka because omu so nyina ya Akanfo wahu and I call some type of Egypt ya also omu ya Akanfo o some type of Mali omu so ya Akanfo what you say to omu migrate from ho and on be chichire omu kuro Ghana
enti mesra Ghana ya Akan for dia obisi I just saw your obisi catch Asante for Asante need ya ono no ye Mr Hype Man ono obeba be dada se twi no kura ya ono nkwane dia but me catch there as nkran se oboa Asante ni boa nti ukodi ga udi chi atema udi Ghana fo nyina atem ena udi Akan language atema udi mfantini atem udi Akwaaba ni atem udi nzimani atem udi chese Akan no ma men kan kire on kran fo yi muntie mi yi Akan what am I a list of Akan group Akans in Ghana list of Akans in Ghana enie enti mon hwa omo amudi o matem won mon ko a group ba ko pe mon kan to kwa Akan tribe na nie Ashanti Fante Achem Akwaapem Kwau Wasa Bono Sashi Sham Ahantan Nzema chese it goes on and goes on and goes on ti mu betimi omo adan na mon pem ba bi ntina group ba ko pe mon ko a mo be ka group bebrebe we ma me kase me to aso kra kwa ayoko bretuo aduana asona agona eyekuo asachiri asenie nti group ba ko pe mbetimi group we nyina enu ntina Ghana ye nananom niminyansa eno maye dan omode kasa say group ni bebrebe ni nyina because ye ka Akanfo na omo say Ghana 16 region omo nko afam 14 region won anti region na aka ba ko pe wo region ba ko pe no wo be da ni omo akontokwa Jimmy anti na ye de omo kasa na control Ghana no because they are the root of Ghana. Obviously you kill me or it's not a hand time, it's a heart. Baby, I'm crying in cry for that Jimmy na me yaw. Monti mo baby masuma jomo. Mo ko kan mining na because ya mo ya na Asantini ni dada wa no Mr Hype Man Asantini. Mo he de o si hype tu for as o Nyankopon afa nu atiasi pop. Omo no Mr Hype Man say na ya na do ma hina hi ono so nim ko fo ni nim kasa. Omo ntimi hype no santi. Omuntimi hype nti ana na hi ozi wani mami nyere mami medi o matem kakra eni o musika dwa na blasmate for na so na sa ko problem aba enti group ba ko pemese ntafo ni nyina ya Akanfo maka akire o enti dom amatowe o 10 yo so na busuamfo nyina ya wanfo o munya abonofo o mu ya abonofo asiedu nkatia mu nyina ya ntafo but o mu ya abonofo Jimmy enti mon kwa group ba ko pe mon be kantokwa gonjafo ho anwan mu nyina ya mo ya Akanfo dagati sisala ho anwan me kaso me list ne so a esaso a ko mu nyina ya Akanfo enso don ngem no sa group we no mo ya Akanfo mo special language so mo san aka o na me cheje se o katwi no mo ti ase o but mo special language o mo san aka wo enti wo we yaketua bi no si da bi magimi the police for na patrols ano the police are friend no mo boy adwuma we from state trooper we mu na hardwin wa highway no so no they from state trooper mo so mu awu but don't get me wrong me nye criminal and ministry police I ain't scared of nobody enti mon kwa masuma adwumo mutim ba bi enti sa group we nyina kabom Akanfo nyina kabom na mo se omo mpe capital wo mu masase so bio because capital na ye nananom de besi ho no mu nyina achimani anso na se mu ne ye betwen dia a se ntina omo ho den na obi antimi defeat omo mtimi ku abrofo no because a group we nyina kabom e Ghana ni nyina no ti omo nyina akase ye ba abedefeat one common enemy a easy nti abrofo kro matimi achi omaku omo atwa se Charles Makati se wanti u ka se otumfo nkwa ne bit otumfo na nankwa ne koye ya nko abrofo na nku no ya Akanfo ni nyina ne koy enti se omo ya tough no matimi akọ defeat abrofo a mo nkranfo a mamotrom hyehyehe a modi dokuna mafu aya tokuya mugu nkran ho no
ma ho den wo hia mo ne nkwasiafo yo omgu awuram na ebe kontoko akanfo no omgu wuram o omo pam wansane omo che physical nkusie ofui ye di akwaside ya bisa wona na se okomanhia aye ohu omo fifiri wuram wo ba omo fifiri Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire half of population of Akans eba nkran hokura omo be shaale nsemo ansine de kumasefo ye de bonofo ye enti we say eba si ye ba be pam nkran fo Afrigana ombetwe omu nuanom nyina afiri akanfo agu Côte d'Ivoire ba o ofui sa na te enu nti na omu ho de ne da bi omte o ukun apem beba because anom te nti mesram nya mo nko anu magimi ukokumase a ye o mosi zongo ye wo we wo ho ni nyina sabu zongo nyina wo ho otumfo nkasa ya santini bi ankasa nya mo nko anu magimi anwuraga janshin wo ho ni nyina de da ho enwa mo nko anu magimi obi ankasa yo we kura de otumfo betimi asesa because e kuro ni ye ne dia but airport ne nye otumfo dia ga Kumasi airport kura na otumfo ntimi nkochenyi hwe because enye ne dia ya aban dia saa na nkran airport Ga Mantse ntimi nchenyi hwe because enye ne dia ya aban dia ese muti ade na se ye fra bibi rule of government aban ne rule your mind tie ya mecho no enti your mind no ehye de an ade ya state property no ehye government na se it is a Mahama na Jimmy no da mo na mamu Jimmy a me de meka no kura kire Ghana does not belong to Ukraine, it belongs to Akans. Twene Jonas was an historian. Others say about history. About history. Now the history no bounds in fact on point. Others say on point. Chira your mama comment section. I Penyah Block Media. Accra.